Siphinde sivuselane kafishana namhla egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Isikhonto saNkulunkulu, inceku yenkosi, umqotshwa kaNkulunkulu. Usigcobile uNkulunkulu, lokho sinamahloni ngako ukuthi vele sithi inceku kaNkulunkulu and we are confident. In fact sinesibinzi sekukukhuluma ngoba sidelwe kabusha, sishumayela livangeli lekutalwa kabusha nekungeniswa kwebantu embusweni kaNkulunkulu, lo ngumbuso waphakathe lawo establisha uJesu ekubuyeni kwakhe, ngoba thina sisibo labatelwe ngesikhathi se-transition la khona libandla belisalinze kubuya kwenkosi Jesu. Kodwa in fact nje asikadalwa ku-Old Testament but sidelwe ku-New Testament. Kepha uma uqala lo msebenzi welibandla, wekwakhiwa kwelibandla, uqale esikhathini se-Old Testament, kodwa nakhona ngasekugcineni ngokwathiwa kunemalanga ekugcina, kwakugcina le-Old Testament. So kunebazalwane labatelwe ngaleso sikhathi leso, baphinde bafa ngaleso sikhathi leso. Kepha bakhona labatelwe ngalesikhathi sekuqalwa kwalomsebenzi, lokho kungemalanga ekugcina, labaphinde futhi baphila nakule age to come, lokumalanga everlasting. Lo munye wabo nje nguJohane lo wabhala incwadi yesambulo. Nakuba le ncwadi yesambulo wayibhala sekusele kancane kakhulu kusi abuye uJesu, kodwa yona ngesikwayo yona yabhalwa yafika ekugcineni chapter yayo before lesikhathi, before lokubuya kwakhe uJesu. Kodwa boPawula nawufunza kuRoma 8, kuRoma 13 verse 11, uyaveta Pawula ukuthi lesikhathi lasinziswe ngaso yena, nalesikhathi sekupheleliswa kwalesinziso, lesikhathi selilanga lenkosi, sokubuya kwenkosi tophelelisa lesinziso yabo, sesisedudane lesikhathi, sesisedudane kakhulu lesikhathi sekubuya kwenkosi kunalesikhathi laphenduke ngaso. Losho ukuthi ke bona vele baphile but sebadude kakhulu. But ke lokumqoka kakhulu efuna ukuthi sibe nako ukuthi ekufunzeni kwethu iBhayibheli, ngoba kukholwa lesikukholwako kusime kakhulu eqinisweni lemibhalo, ngoba libandla laNkulunkulu ngilo kuphela lelingasiwo umgodi longenamkhawulo, ngilo kuphela lingasiyo i-bottomless pit, ngoba line-foundation. I-foundation yalo linesisekelo, akhiwe kwesisekelo selidwala. So lokuliqiniso nje akufiki kuhushuke kwendlule, kodwa liqiniso liyahlala ebandleni lakhona, ngoba libandla lakhiwe ngeliqiniso. Ngiko uma sishumayela noma ngabe when we are defending the gospel or when we are defending the doctrine, asisho ukuthi ebandleni kuthithiwe, kodwa sithi emibhalweni kuthithiweni, ngoba ebandleni kungenteka ngoba nasathi ebandleni kufundisa abantu. Labantu abafundisayo ebandleni banemathuba lamanenge ekuthi bangendi kona, njengoba sikubonile lokho ukuthi bantu bafundisa libandla ngasembili kwethu. Labanye bekuthiwa ngoba abanacareer, bethi indlela lenye ukuthi iphilisa, abakakhona ukuthi esikolweni mhlambe bafunze kuphaseke kahle ukuthi nabo bayobabodokotela noma bayoshaya indiza. Kodwa kwase kuthiwa nina uba nikhona buyani ngalana niyoshumayela mani nilapha epulpit, abani neBible nale Bible school nangawatsala nje labanye bafele bapromote kakhulu vele laba bakhoni vele. Kodwa ke sekuthiwa ke abatawethweswa lo masondo enyathi ke bathwese umsebenzi lomkhulu lothinta umphefumulo webantu, lothinta ukuthi ifundo lethi imqoka kakhulu. Ukhazi ukuthi iBhayibheli ke liyahlandekelwa ke
kuvela ke ifundo letala so ngeke warely kwasikona ke hayi lokhu sikufunze ebandleni kodwa lokumele sirely kuko ukuthi sikufunze emibhalweni ngoba kufunza kwelibandla kusemibhalweni kufunza kwelikholwa kusemibhalweni eqinisi nayo imibhalo lechazwe kahle ngoba leliqiniswa lapha emibhalweni lilapha emibhalweni leqiniso kodwa lifuna kunyomulwa kahle li-excavate likhokhwe kahle ngebunyoningwe njengomlakhipha igolide ayimayina kahle ukuthi le golide ayikhokhe kahle ingalimali ngoba nayo utayigubha kabi ngento cause iyasikeka kahle ayisaphumi ngalendlela so cause seyiluza ivelu kodwa uma ikhokhwe kahle khona nesidayiswe ngemali lesezingeni lesetulu ngoba ikhokhwe kahle so leli liqiniso lemibhalo letifundo letilapha eBhayibhelini delibandla demakholo kufuna ukuthi kudadishwe kahle kudadishwe kahle kulandzelelwe tonke tindlela letingito tekuhumusha imibhalo ukuze libandla lingondliwa ngemgubane ngoba sivile itolo labanye bekunetifundo labanye bebazi bafundzana sifuna kungayiwe esibhedlela kodwa bathandazelwe nje kuphela abantu bangayiswa esibhedlela bafe bantu inkumbi abantu bese kuthiwa hayi vele befanele bafe vele inkosi iphila inkosi ithethe kodwa khona labantu beyikhona indlela bangasitaka lesibhedlela bese kuyakhohlakala ukuthi uNkulunkulu phela lesibhedlela nato tilekelela uNkulunkulu ngoba lale bakusebenzisako lesibhedlela basebenzisa ama-natural resources adalwe uNkulunkulu ukuthi atosita abantu so lokufunza uNkulunkulu lovume nalophe abantu tingqondo letikhaliphile ukuthi bakhone kufunza luhlelo laNkulunkulu ngoba lokutalana lokuphila kwama generations lakubeni liqhubekayo kungapheli excuse me so ngilapha ke kutseneni ke le Bible kufuna ukuthi lilidadishwe sithole lokunguko lokutasisita egameni lenkosi haleluya 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 so uthembekile ke uNkulunkulu usithumile ke uNkulunkulu siphathisile uNkulunkulu ubaphathisile nalabakhaliphile ngengqondo ubaphathisile uNkulunkulu nalaba bodokotela nalabashayela tindiza nalabane ma brains lababhala ngisho tincwadzi laba ma authors of books ubaphathisile nalabahlakaniphile nabo abathuma kusi bende lo msebenzi wakhe uNkulunkulu njengoba boPawula nje bakuthiwa bebafunze kakhulu obaphathisi nalabangakafunzi futhi nalabangakayi esikolweni nabo uNkulunkulu uyabaphathisa ngoba lokusebenza uNkulunkulu he qualifies the unqualified uNkulunkulu akadzingi ukuthi uze ube more qualified kodwa noma uqualified uyakusebenzisa noma ungasiqualified uyakusebenzisa ngoba uNkulunkulu ukhona kwenda ungetuluka konke mkhulu kunabo bonke so kumele ke thina lesikholwa kwesime kuNkulunkulu sime eqinisweni la uNkulunkulu futhi liqiniso silive lingasilimati iqiniso kodwa silithanze alibe mnanzi kithi libe buhlungu kulabangalifuni kungako ke asesabi umuntu noma ngabe ugqoke timbulambula leti mabosifondo nzima betimbulambula sitakutshela iqiniso la Kristu Jesu linjengoba linjalo lipure without fear and without being intimidated kude lokutasesabisa kude lokutasethusa noma ungeta nesikhundla lesikhulu kangakanani sabo archbishop sabo president lesikhulu kabi but kude lokutasethusa uma mele sikutshele ngoba kwanathi singemakhosi kuNkulunkulu simadvodzana aNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhlala kithi silithembele lithabanakele
Hayi mo, phela umkhosi wemathabanakeli sewefika sowagqwaliseka lo mkhosi wemathabanakeli. Yawugqwalisa inkosi Jesu seyize uNkulunkulu Emmanuel, sesikhathi sika Emmanuel. La khona uNkulunkulu ephakathi kwebantu. God inside, God among us. uNkulunkulu phakathi kwethu. Uma iBhayibheli ithi uyinkosi yemakhosi, ikhuluma ukuthi ikhuluma ukuthi laba lekasebenza nabo, leli thimba lasebenza nalo, lamalunga aleli bandla angemakhosi nawo ubusa nawo. Ubusana iBhayibheli mayikhuluma inkosi yemakhosi ayisho ukuthi inkosi yemakhosi lawa lesina emakhosi akahle lawo enda umsebenzi wawo futhi ayabusa abusa kahle lamanye abusa kabi kodwa nje ayabusa kuneli hlelo lawo system yakhona ukuthi inkosi nangabe seyandlula iyakhothama kungena lenye kanjalo kodwa lobukhosi baJesu lombuso kaJesu awusiwo umbuso wakulomhlaba awusebenzi ngale system yala emhlabeni ngoba le system yemhlaba yebantu kodwa uNkulunkulu usebenza ngaleya kamoya indlela uestablisha the kingdom, the everlasting kingdom in the hearts of the people. Lo mbuso uestablisha etinhlitiyweni tebantu ngoba wasinake fika wakhanza kusi esigodlweni kuma palaces kugcwele all positions are fully occupied na kuma religious sector wakhanza kusi nakhona it is fully all positions are fully occupied tonke tikhundla letikhona tinebantu sokude umuntu lebeka ngamketu Jesu wayengakateli kutawuketula emakhosi nekutawuketula bafundisi etikhundleni tabo but wafika wasungula wakhanza kunenzawo le vacant le unoccupied and lenzawo leyo yayisetinhlitiyweni tebantu wayikhanzi empty, they are empty. There is an empty space. There is an empty space. Oh hallelujah. Wafika wagqwalisa wasungula wa-establisha wefika wagqwalisa umkhosi umkhosi weliphasika nakabethelwe esiphambanweni wabuya wagqwalisa umkhosi wesinkwa lesinganamvubelo bekungcwatshwa kwemtimba wakhe longenacala wangcwatshwa wabuya wagqwalisa umkhosi we-first fruit ngokuvuka kwakhe kufeni wavuka ngelusuku lwesithathu wavuka. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Kwasemva kwemalanga lamane avukile wenyuselwa emazulwini ngoba sekufuna ukugqwalisa leli minye imikhosi ufuna ukugqwalisa leli minye imikhosi lesele wabuya ugqwalisa wesi4 emva kwemalanga lang10 anyukile lokwenda ukuthi ngikhoze ilanga lesi50 njengoba vele umkhosi wePentecost bowendiwe emva kwemalanga lang50 kwese kwendiwe lo first fruit so savukile vele na uhlanganisa lamalanga 50 after 10 days of ascension uyehla malo ingqolo yathulula malo ngcwele wehlela kubuku kodwa bekungasiko ke lokubuya kwakhe lokho bekukuthululelo kwamalo engcwele atawuqhubeka lo msebenzi abesibambiso malo engcwele sale tinto letita sale finish the total redemption that was coming with his second coming ngokuthiwa kwakhwazi banikwa indandatho yesibambiso wethu umshado lomkhulu weliwondlu
kule second coming. La khona uta kulo mshado at the same time uta ne-judgment, uti final judgment. Letophetha the law, the old covenant. Kutobe sekuba ne-transition, sekutobe sekuba nekuvuka. Ne-resurrection of the dead. Kusuke labafile enkosi, labafele esikhathi se-transition, nalabafe ngale before the coming the first coming of the Messiah. Kodwa lebe balungile, bawuhlonipha umthetho kaNkulunkulu. Basuse eparadise labe balinze khona kuba kuthiwa they are asleep, bayasusa sebaba awakened, sebayasuswa eparadise, sebaya in the heavenly places. La khona sesihlaliswe khona ngoba noma silana physical, we are in the heavenly places according to the scriptures. Ngoba lele bakubhala boPaula encwazini yabaFestu nabasisesahlaliswa. In fact ina abelele Paula wendiwa watinambisa tingakafiki, kodwa sine sesikuto manje lesesitelwe after lokubuya kwenkosi Jesu. So akusiyo into lemele abantu babe worried ngoba kulula kuphila lokuphakade ebukhoneni baNkulunkulu noma sifa physical siphuma, ngoba lokufa kwa physical kude la imibhalo khona isiyawunqamuka kona kulabo labatelwe ngekwenyama, labasenyameni, ngoba le nyama iyaguga. Lenyama iyaguga ayiphili phakade, kodwa lo lakhasi kule nyama uphila phakade, akafi yena, akasoze afa, akasoze futhi alala. Noma ngasuka sekuthiwa ngishonile ngoba ngiphumile la umphefumulo sowuhlukene nenyama, ngabe ngingakalali. Lebe balala bekulalwa before the second coming of Jesus, but lelesine lesesiphila after the second coming of Jesus. Asisalali, siqhubeka siphile nenkosi, siphile ebukhoneni baNkosi, siphile phakade naphakade, siphile ingunaphakade, ngoba sesiveza ayiqala ingunaphakade, ngoba sisemalangeni a-everlasting, asikho kuma-last days of the Old Testament. Ngoba lokuthiwa ma-last days, they were last days of the Old Testament, malanga ekugqina kwale Old Covenant. Ngeke sinasi solo sisemalangeni ekugcinisa, solo sise under le Old Covenant, solo isekhona Old Covenant. Simanga nangabi khona liphi lithempeli, ngoba yona ibihambisana, ufuna kube leli thempeli la kutaba khona ne Ark of the Covenant, kube nato tonke le minandiso, yonke lama rituals, ama practices, kwendiwe kushiswe impepho, konke lento ntolelo. Ngikonyalo sekude ma-ritual, kude ma-sacred practices lesiwendako, i-practice lesiyendako kushumayela nekukhuleka ngamoya, sikhuleka sishumayela levangeli, manje bekholwe sibafundzise kuloko kuphela, kude lokunye kuma-rituals asesikwenda, kude lokunye lokuma-rituals asesikwenda, ngoba konke bekusithundi, konke lebekwendiwa bekusithundi. Sokuhlanganisa konke kwakasithundi lesesikule reality manje, ngoba njengoba asho Paul asi lele lokubuya kwenkosi bekubakhanza baphila, bona bebatawuguqulwa, bona bavele batransferwe, bona bangene kule reality yaloku losekuphelele. Hayi kuthi batawuthathwa physically babalekiswe bawushona le. Hayibo, ayikho into lenjengaleyo, ayikho into nje lenjengaleyo. Kuswele batawu bashayela nabo tabashayela indiza, yawusala indiza ihamba hodwana, bahambe abantu physically bashiye indiza digcwele abantu, bashiye abantu bo driver bemabhasi, ibhasi yehla mawukuyala mazi lamabi igcwele abantu lana, bese uthethwe driver. Ubaba uyakubuka kuyaphila kahle, uNkulunkulu usimthatha njani uNkulunkulu. Hayibo, excuse me, hayibo,
ake kube nekuvuka, ake kube nekuvuka kwalabalele ngemicabango yabo, akube nekuvuka ngoba abantu balele balalisiwe, abantu balele balaliswa difundo letifakwe bantu bangakadadishi kahle imibhalo, abanye batifaka ngemabomo ngoba bafuna ukuthi abantu bahlale bayinifiye kuze batodla imali bona ngaloko. Babona ubuthisa nje banibuthise banethuse ngetihogo, banethuse nangakubuya kwenkosi lokuseta ukuthi hawu hlanganini igazini abazalwane kungenteka noma ngabe yini nje sekusedudane. Bantu baNkulunkulu bahleli sola bakangena embusweni kaNkulunkulu, abangena embusweni wezulu, kodwa embusweni waSathane abantu bangena onke malanga, each and every hour, every second bangena abantu embusweni bomnyama lo kaNkulunkulu kuthiwa balinze. Hayibo, yini ungazuzisa kunebantu lebesicabanga ukuthi basebenzela uNkulunkulu basebenzela Sathane? Hayibo, hayibo, angeke ke size sivume thine, angeke thine size sivume kusetshentelwe Sathane egameni laNkulunkulu. Thine sitawumelela liqiniso, we will defend the gospel of the truth, we will defend the gospel of our Lord Jesus Christ, we will defend the gospel of the grace of God, we will preach the gospel, the pure gospel of grace. Sitalishumayela livangeli lemusa waNkulunkulu ophilayo. Sitalishumayela liqiniso, sibachazele nokuthi libandla laNkulunkulu yini. Asimelani nalaba netinhlangano, ungayisungula inhlangano so long as you are not brainwashing the people. Ubashela abantu liqiniso laNkulunkulu ngoba libandla lisiyo inhlangano. Libandla ngumtimba waKristu lakhiwa ngobonke abantu labangena embusweni, labangena labatalwa kabusha kwasezulwini, batalwe kabusha ngamoya, bevela ivangeli, bekholwe livangeli laNkulunkulu ophilayo lelisinzisa abantu etonini tabo, banetelwe in the church of God, the kingdom of God. Babe part and parcel, babe ngamamember kulo mbuso, nabo bendiwe emakhosi ngoba kuthiwa uyinkosi yemakhosi. Sothi labale uyinkosi yemakhosi nalabale labangena kulo mbuso wakhe nabo baba ngemakhosi, babuse kanye naye. They shall reign with Christ forever. It's a kingdom that has no end. Hallelujah, hallelujah. So kude sikhathi lesitawufike kuthiwe sekugciniwe kuyata ngoba leli boyibona ukuthi inekusangana ekhathi ngoba noma bekuthiwa phela Jesu utawubuya ke bantu labatabe bamithi labatabe bakhulelwe, labanye abantu batabe ngoba kutalwa kwabantu, abanye batabe basanza kutalwa, labanye basitawutalwa. So impilo yekutalana ayisoze, impilo ya physical nje ayisoze yanqamuka, le mpilo le yasala ikhona. Le kulambela live usike kufika isikhathi khona abantu bawulambela live incwazi yaNazaneni ya Mika 8 noma Amos, but leti ncwadi leto kwafezeka kadzeni lokho, akusoze kwaphindze futhi kwaba khona. Akuyuke kube nesikhasi la khona live laNkulunkulu liyawushoda, abantu bayawulambela live laNkulunkulu bangalithola. Akusoze kwendeka lokho, akusoze. AmaBhayibheli afawuna sithi incingweni live laNkulunkulu siyashumayela ku social media wherever, kusoze kwaphekwa nqamuka lokho. Kubuya kwenkosi bekungasho kusiyawuma kuyababede kushuma kuyabasakuyamiwa kushunyayela. Kutawumiwa njani kushunyayela ngoba phela nayibuya inkosi labanye batabe basetiswini ba pregnant, labanye batabe bangato nalamakhola futhi nanawo bekatabe vela pregnant lamanye besekutabe kwenteka kanjani ke. So ngoba vele wekwazi niva it doesn't make sense. Ilungelo abantu labangaphili kahle engqondweni noma labasebancane kakhulu noma ke labalibele nje ngoba ke kube mzalo libale uluka ku right ke kuwe uhlale ke lapho njalo. Kodwa ke ngoba kungade akusiyo simo lesi permanent. Ngiko nje umlongati mina angambukeli phansi ngoba the day ayowathi ngoba kwathi sonke sasingadi
kodwa safika isikhathi selwati sesiyadi manje ngeke bese sifana nalabangadi kanti sesiyadi, ngeke sifane nalabangadi kanti sesiyadi. Haleluya. Haleluya. Nasesathi sesiyadi sesichubeka nolwati. Yiko ukuthi umuntu longadi ngepolitiki akufuneki umthathele phansi ngoba ngalilanga takuna afunze bo political education abo bendiwe njengoba nathi sifundisa tenkolo siyafunza ngoba kubalekile nalo simakhola sifunze nalabo constitution sibadi lemthetho sisekelo welive lakho nje uwadi njengoba nakuba sinebuve bembuswa uNkulunkulu siphinde futhi ngoba sise physical emhlabeni sinawo nebuve bala emhlabeni wathi lama emalungelo akho njenge national njenge sakhamuti njenge citizen yala ukhona khona. Paul nje bekade ukuthi na ungumRoma awukafanele ukuthi uboshe bahla bethusa athi ngumRoma bethuka sibopha umRoma la because ilungelo lakho ufuna ulati le mithetho iyawavike imithetho yemave iyawavike inako ukubavikela ema-citizens. Nje nabo freedom of religion because umuntu akamele umfaka enkolweni yakho ngenkani, uyamshumayela umuntu nakangafuni uyamyekela nakaze athi angifuni umshumayele umshumayela ngani seyamhlukubeda takubopha bese uthi uboshelwa livangeli uboshelwa lelezele uhlukube we are being persecuted for the gospel kanti ukuthi awunaka uqapheli, you are not careful ngoba kwanawe awufuni ukushunyayelwa awufuni bakushumayele ngenkani balethe inkolo awufuni kodwa kukhona la kubita khona ukuthi sisebenzise kuhlakanipha siqaphele kuze sibazuze abantu asibanike nabindlebe ngoba nabo baqabanga ukuthi thina singamaKristu ngoba asikeva ngaletinye tinkolwani yina sivile ngaletinye tinkolo sasabone manga akhona sase siyeva nangenkolo yaNkulunkulu salibona liqiniso lakhona akusiki ukuthi sibanje ngengqondo la asibambani ngengqondo asikabanjwa ngengqondo nebantu futhi asibabambi ngengqondo kusawuthusa abantu sibethuse ngelihogo sithuse abantu bathuse kubuya kwenkosi phangifani abantu masinyane inkosi itawubuya masinyane ngento kanje zokusela ama-minutes udlale ngalabantu nyalo sekuze lento idwebe sithombe lesikabi ngaNkulunkulu sova umuntu nakaphika kudla athi nani ngabasi lomlilo la nani ngawubaseli kahle lomlilo impela tawubuya Jesu alandzele ibandla uyakubona ukuthi yinto lamanga afandwa lawa and bathi make isikhathi yafakwa lento ngishukela abantu abantwini babancane bese dawuvala umnyaka sabelisa nokuthi ngisho nesizakwa siyathi ukuthi Jesu sengakabuyi phela lesizakwa satshelwa ngini lesizakwa ngoba labantu nibafundisa basengakanazi nalotshwala ubayona satshwala vele banele imfundiso yenu ukuthi so ngeke bese so relax kulo information sinesima ekutheneni iBhayibheli isithi ifundisa ukuthini ithini iBhayibheli u-understand le Bhayibheli ukuthi lo kukhulunywa lapha kwakukhulunywa kubobani kwakukhulunywa nini sikhatsini ku-Old Testament noma ku-New Testament kwakukhulunywa nini bebagaze ini abantu labo and kwakukhulunywa for what purpose kukhulunywa yipi injongo. So that is into letimqoka leti sita ukuthi sikhone ku-understand iBhayibheli nekuthi sathi ukuthi lokukhulunywako lapha nale language nale culture the setup the world view yangaleso sikhathi le language yangaleso sikhathi le mpilo le background information ibalulekile uma uchaza iBhayibheli uchaza amavesi kuze kutonyomulwa kahle leqiniso le-excavate kahle lingabi damaged ngoba into nakuthiwa ibhale in your own words basuke bangasho ukuthi salo ushintsha nale content yalombhala lapha ufuna le story singalahleki ufuna ingalahleki lo kwale author but umane ushintshe lemagama khombisa ukuthi uya understand ngoba nalokuthi into utayibisela njengoba injalo ukuthi usebenzise the same words ukuthi ngeke ngabonakala thina lesifundisako sithi asikhoni ukubona ukuthi usivile le story nangabe ubisela lamagama njengoba njalo but funa bese wena ushintsha lamagama ubeka amagama but langashintshi le story. That is interpretation.
Hallelujah. Hallelujah. Ake ngigcine lana. May God bless you. In Jesus' name. Hallelujah. Amen.